Ja bih rekla čak i sve osjećate. Tagnuta sam bila tako. I onda ono što osjetite prvo je nekakvo žarenje u nogama. Malo tenzije rastu, osjećala sam nekakav strah. Moja prva misao kad sam pogledala Anu je da je i vi ste oporavljate od carskog reza i u isto vrijeme brinete za bebu. Ajme meni strava i užas. Dakle, sve što pričam iz vlastitog iskustva. Nisam stručnjak. Bog svima i dobrodošli u moj novi video. U ovom videu ću vam pričati o svom 4. porodu. Zašto je moj 4. porod bio carski rez, zašto sam se porodila malo ranije u 36. tjednu, kako je sve prošlo od trenutka kada sam zaprimljena u bolnicu i kako je prošla sama operacija. Znači, reću vam sve detalje o tome kako izgleda jedna operacija carskog reza iz mog iskustva. Ako ste novi na ovom kanalu, ja sam Slavica, mama 4 djece. Inače, ako ste mama ili trudnica ili to u budućnosti želite postati, definitivno se pretplatite na kanal. Mislim da imam zanimljiv sadržaj za vas koji će vas interesirati. Za početak bih vam htjela reći, čisto radi konteksta, kako su prošla moja prva 3 poroda. Svakom svom porodu i iskustvu s poroda sam već snimila video. Tu ću vam ostaviti linkove. Moj prvi porod je puna entuzijazma, mlada mama sa 30 godina, krenila sam u rodilište. Najbolje pripremljena sam bila za taj prvi porod, ali na kraju porod je završio carskim rezom. Moj drugi porod je bio vaginalni porod nakon carskog reza. Dakle, uspjela sam roditi prirodnim putem. To je meni osobno bilo jako bitno jer sam se nakon prvog iskustva koje je završilo carskim rezom osjećala nesposobno i ne znam, čisto radi mog psihološkog zdravlja to je isto bilo meni jako bitno da uspijem roditi prirodnim putem. Iako sad nakon 4 poroda mogu stvarno iz svog iskustva reći da svaki porod je prirodan porod, svaki porod je porod i apsolutno nema razloga da se osjećate krivom, recimo na taj način, bez obzira na koji način ste rodili. Moj 3. porod je bio hitni carski rez, dakle krenulo je sve prirodno i već sam bila 9 cm otvorena i onda na kraju su kucajevi bebice pali i taj carski rez je bio jako hitan. Bila sam stavljena pod opću anesteziju i sve to. Moj 4. porod sada je bio carski rez, u ovom slučaju je bio dogovoreni carski rez, obzirom da se radilo o 3. carskom rezu i barem ovdje kod nas u Splitu, u Hrvatskoj, se automatski kada je 3. carski rez ide na carski rez radi povećanog rizika puknuća maternice uslijed kontrakcija. Iako je bila moja velika želja da ponovno rodim prirodno, jednostavno nakon malo duže razmišljanja i razgovora sa suprugom ipak smo se odlučili da nećemo se boriti protiv vjetrenjača, već da ćemo dogovoriti taj carski rez jer jednostavno nismo htjeli smo da jednostavno sve prođe u redu i zato smo dogovorili 4. carski rez i sada ću vam o tom porodu sve detaljno ispričati. Sve moje trudnoće do sada, pa tako i ova 4. su bile uredne, ništa posebno se nije događalo sve dok negdje tamo pred kraj ove 4. trudnoće mi ginekologinja nije naredila mirovanje. O svemu tome sam pričala, znači o svojoj čitavoj trudnoći i o svemu što sam prolazila kroz trudnoću sam pričala u svojim videima o trudnoći, tako da to možete isto pogledati ako vas interesira. I u 36. tjednu ginekologinja mi je savjetovala da otiđem u bolnicu KBC Split posavjetovati se oko carskog reza. Doktor koji je bio dežuran mi je savjetovao da bi on me zaprimio u bolnicu sutradan i da bi obavio carski rez nakon 2 dana, znači to je bio 36. tjedan. Bebica je dovoljno velika i snažna da se tada porodi, a da izbjegnemo nekakvu i moguću infekciju. I on je pitao da li se ja s time slažem, u dogovoru sa suprugom mi smo se složili i ja sam sutradan se vratila i bila zaprimljena u bolnicu.
Znači, doktor je pitao mene da li se ja s time slažem, jer još uvijek je postojala druga opcija, a to je ako se ja ne slažem s time da mi obavi carski rez kroz 2 dana, da jednostavno čekamo, da ja dobijem prirodne trudove, ali obzirom na sve kako se odvijalo to moje prošle trudnoće, jednostavno sam htjela biti sigurna. Nisam htjela da se ponovo dogodi nekakav hitni carski rez i htjela sam nekako na neki način kontrolirati sve moguće uvjete, da ipak to prođe na neki način bez previše stresa za mene, a u isto vrijeme i za bebu. Što se tiče zaprimanja u bolnicu, zaprimljena sam u bolnicu 1 dan prije dogovorenog carskog reza. Obavili su nekakve pretrage, one standardne, vađenje krvi, tlak, znači EKG mog srca, CTG, monitoring otkucaja srca bebice i znači dan prije su sve te pretrage obavljene. I taj dan sam više manje samo odmarala i da dobila sam nekakve upute tipa da nakon ponoći ne smijem ništa jest i ni pit radi operacije. Je tako preporučeno i sutradan ujutro sam dalje bila pripremljena na način da su ponovo obavili CTG bebice i dobila sam klistir, dakle čišćenje, i onda sam čekala svoj red na operaciju. Oni vam daju tu klizmu, odnosno to je čišćenje, vrlo jednostavno čišćenje debelog crijeva, znači uz pomoć nekakve cijevčice koja se umetne u debelo crijevo, stavi se određena količina vode koju vi trebate neko vrijeme zadržati i onda idete na WC, ispraznite se maksimalno. Malo je osjećaj neugodan, ali ja mislim da to nije ništa strašno. Nekim ženama to više smeta, u nekim drugim zemljama to uopće nije običaj da se radi i da se radi prije poroda. Kod nas je to recimo uobičajeno. Ja sam klizmu dobila prije svakog poroda do sada, osim 3. Tu su već, došla sam u bolnicu i stvari su išle toliko brzo da mislim da mi nisu niti stigli to dat, to obavit. Ali meni osobno klizma ne smeta, dapače, znajući ono što me čeka nakon poroda, u neku ruku mi je i bilo drago da sam očišćena, jer sve vi mame koje ste rodile znate kakav je onaj prvi odlazak na WC nakon što rodite, tako da, bar u mom slučaju, ja imam osjećaj da mi je to pomoglo, pa sad ne znam. Uvedu vam i kateter za mokrenje koji će kasnije dan nakon biti izvađen. Što se tiče uvođenja katetera, ponovo moje osobno iskustvo je to da osjećate da se nešto dole događa, ali u mom iskustvu to nije nikakva bol, ni kada uvode kateter, niti kad ga vade. Tako da to je moje iskustvo, ne znam kako je vama bilo ili kako će vam biti. Prema listi, operacijskoj listi za taj dan, bila sam 3. na redu, ali obzirom da su se zaredali nekakvi hitni carski rezovi na koje naravno nisu mogli utjecati, moja operacija se pomakla, mislim da sam bila negdje tamo 6. na redu, tako da umjesto samo 3-4 sata čekanja čekala sam puno duže i mislim da je moj carski rez na kraju bio obavljen oko 2 sata popodne. U tom trenutku muž je bio u pripravnosti, on je već rano ujutro došao u bolnicu. Nažalost, nije mi se mogao pridružiti u sobi jer to nije dopušteno. Nažalost, takve su bolnice tu kod nas. Vjerujem da smo bile negdje drugo, nekim drugim zemljama, da bi naravno moj suprug mogao čekati sa mnom i možda biti čak i prisutan sa mnom na porodu u operacijskoj sali, ali u KBC Splitu, inače u Hrvatskoj, to nije dopušteno. Ali ono što je on je mogao mene otpratiti doslovno od tih nekih 5 metara od prostorije u kojoj vas pripremaju na carski rez do operacijske sale. Mogao mi je mahnit, pogledat me, i to je to. I napokon je došao red na operaciju. Sada ću vam ispričat kako je iz mog viđenja, iz mog iskustva izgledala operacija carskog reza uz spinalnu anesteziju. Znači, prilikom ove operacije, obzirom da je bila dogovorena, dobila sam spinalnu anesteziju. Prilikom 3. poroda, koji je bio hitni carski rez, dobila sam opću anesteziju. Koliko sam ja upoznata, opća anestezija se daje samo u hitnim slučajevima, kada apsolutno nema nikakvog vremena za čekanje, jednostavno ta beba mora izaći vani što prije.
A spinalna anestezija se daje u svim drugim slučajevima prilikom carskog reza koji nije hitni. Dakle, bez obzira je li unaprijed dogovoren ili ste prošli kroz nekakve trudove pa se odlučilo da će biti ipak carski rez. Znači, ako nije hitan, ide se na spinalnu anesteziju. Dobivala sam nekakva pitanja od vas gdje me pitate što bi ja preporučila, spinalnu anesteziju ili opću. Znači, to nije nešto što ja mogu preporučiti. To je ono što doktor procjenjuje u tom trenutku što je bolje za vas i za vašu bebu. Ali općenito mišljenje da je naravno spinalna anestezija bolja i za vas i za vašu bebu. Sad, stvari su potpuno drugačije kad ste u potpunosti uspavani, vi ništa ne čujete, ne vidite i budite se u šok sobi. Dakle, na intenzivnoj njezi gdje i ne znate što se oko vas događa, potpuno ste ošamućeni i meni je prilikom trećeg poroda kad sam se budila iz te anestezije, opće anestezije, mi je trebalo malo vremena da shvatim što se sad dogodilo, da sam ja rodila. A kad ste u spinalnoj anesteziji sve čujete, sve ne vidite sve jer oni stave platno ispred vas, ali sve čujete i sve razumijete što se događa i ja bih rekla čak i sve osjećate, ali pomalo o tome ću više sada reći. Znači kad vas unesu u operacijsku salu, trebate se prebaciti na operacijski stol i umotaju vam noge i ruku u one zelene plahte njihove, te desna ruka vam stoji ovako u potpunosti ispružena u kojoj dobivate kanilu i puste bockaju vas za razne stvari koje će ući u vaš organizam, vjerovatno nekakvi lijekovi, ne znam, ako trebate nekakav antibiotik i slično. Znači, tehničar obavlja to, oni vas pripremaju za operaciju tako da sve to umataju i kad ste spremni sa svime, onda vas posjednu, znači morate sjesti, potpunosti sagnuti kao ramena dole i onda anesteziolog u vaša leđa, dakle u leđnu moždinu, vam uvodi spinalnu anesteziju. Kakav je to osjećaj? Mene osobno to nije puno bolilo uopće, u biti ne mogu reći da me uopće bolilo, ali osjetite onaj ubod i moj problem je, ja inače reagiram naglo, kad osjetim ubod ja skočim, a to apsolutno ne smijete napraviti, tako da sam zamolila tog tehničara koji mi je uvodio kanilu, zamolila sam ga da me pridrži, da ne bi skočila, jer to ne smijete napraviti, taj anesteziolog to mora napraviti jako oprezno, da može na ispravan način uvesti tu cjevčicu preko koje će se anestezija ići. Tako da me tehničar držao, sagnuta sam bila tako, anestezija je dakle ušla i onda ono što osjetite prvo je nekakvo žarenje u nogama i u guzi i onda vas, kad su spremni, onda vas polegnu dole. I praktički operacija kreće nakon toga jako brzo. Ono što me jesu pitali su me da li i šta osjećam. Vjerovatno su oni mene nešto bockali i štipkali i ne znam što. I na prvu sam osjećala. Znači, ne mogu vam to opisati. Znači, nije to da osjećate nekakvu bol, da vas oni ili režu ili nešto, ali sam osjećala nekakav pritisak. Pa su onda prestali i stali su i pričekali još koji trenutak. I onda je operacija krenula. Operacija je krenula i naravno sve detalje kakav je osjećaj, što se događa tijekom operacije, o tome ću vam ispričati, dakle iz mog viđenja, iz mog iskustva, ali ono što sam htjela prvo prokomentirati bila je ta nekakva atmosfera u sali. Prilikom prvog carskog reza kojeg sam imala, atmosfera u sali je bila jako opuštena, doktor koji me operirao je non stop se šalio sa svojim asistentom, pričao viceve i slično. Dok je ovaj put atmosfera u operacijskoj sali bila nešto ozbiljnija. I sad, zašto ovo spominjem? Je zato što prilikom prve operacije ja se apsolutno ničeg ne sjećam što se događalo tokom te operacije, osim glasa tog doktora, njegovih viceva, njegovog smijanja. I znam da sam nakon toga razmišljala da mi je to nekako možda bilo čak i neprofesionalno s njegove strane, a ovaj put je situacija bila u potpunosti drugačija. Znači, operacijska sala je bila poprilično ozbiljna, čak je
neko od, mislim, medicinski tehničar prije nego što kad su me pripremali za operaciju i rekao sestrama nešto da prestanu pričati, smijat se, da im je već ovo 6. operacija u danu, da se moraju skoncentrirati, da prestanu. I sam doktor, dakle ovaj put je bio drugi doktor, drugačiji, i mislim da je on bio malo drugačiji tip od onog prvog. Na drugačiji način se fokusirao na ono što radi. Tako da skoro pa nikakvog razgovora tokom operacije nije bilo. Apsolutno nikakvih šala ili ničeg takvog. I mogu vam reći da ne znam je li radi toga ili radi nečeg drugog, ali ovaj put moje iskustvo tokom operacije je bilo u potpunosti drugačije. Ja se sjećam apsolutno svega što su oni radili. Sad, zbog čega, ne znam, ali možda je to zbog toga što se prvi doktor šalio i bila nekakva opuštena atmosfera, ovaj put nije, ne znam. Sad, što se tiče same operacije, ne želim da vas ovo uplaši, jer bottom line, apsolutno je bilo, ova operacija za mene bila stress free i opušteno i pozitivno iskustvo, ali ja sam osjećala da oni meni nešto tu rade. Znači, niste uopće u anesteziji, da apsolutno ste uspavani i ništa ne osjećate, nego ste u spinalnoj anesteziji, budni ste. Znači, čujete instrumente i osjećate nekakav konstantan pritisak na svoj trbuh i da se nešto unutra događa. Znači, osjećate pritisak, osjećate sve što oni dole rade i hvala Bogu ne osjećate bol, ali osjećate da nešto rade. To je, ponavljam, moje iskustvo. Iskustvo drugih žena možda drugačije. Iskustvo moje iz prethodnog carskog reza sa spinalnom anestezijom je isto bilo drugačije. I mislim da je stvar samo u glavi. Gdje ste u tom trenutku vi u glavi? Prvi put sam ja očigledno bila odsutna. Ovaj put sam bila jako prisutna. I u biti moram priznati da baš i nije bilo sve jedno, da sve to osjećam. Malo tenzije rastu, osjećala sam nekakav strah. Iako deep down sam znala da će sve biti u redu, ali nije mi bilo sve jedno. I iako mi osjećaj bio da je ta operacija trajala čitavu vječnost, u onom trenutku kad Jana izašla i zaplakala, sve se zaboravlja, stvarno, sve se zaboravlja i oni su je umotali i stavili su mi ovako kraj glave, znači ispred mene je ona plahta, ja ništa ne vidim i onda su mi je doveli ovako kraj glave i obzirom da sam ja cijela umotana, ova ruka stoji ovako, ti ne možeš apsolutno ništa napraviti. Ta ruka ti je izbodena, u nju teku lijekovi, druga je u potpunosti zavijena, stoji ti ispod tijela. Ti jedino što možeš napraviti je okrenuti glavu i gledat svoju bebicu. I ona je bila tako sitna. Znam, moja prva misao kad sam pogledala Anu je da je kako je sitna. To je nešto nevjerojatno. Znači ona je bila moja za sada najmanja bebica. Ta mala glava, malo tijelo, ogromne oči. Nešto nevjerojatno. Znači, i onda su mi kao dali tu da je malo gledam i onda su je odnijeli. Znači, što se nakon toga događa, oni je odvode u vjerojatno prostoriju do ili nešto tako i moj suprug je mogao, znači, u toj prostoriji biti s njom neko vrijeme i onda i on morao otići kući i to je to. Znači, ja nakon operacije supruga nisam mogla vidjeti, on je dakle vidio Anu, je bio s njom neko vrijeme, nije mogao uzesti, nije mogao dirati ni ništa, ali je mogao biti uz nju, vidjeti je, pogledati je, slikati je, snimiti je malo i ako niste vidjeli taj video, tu ću vam ga isto staviti, znači moj birth vlog, da vidite kako je to izgledalo. U svakom slučaju onda je on otišao kući, a ja sam nakon što je operacija završena, sve vraćeno na svoje mjesto i zašivena, sam odvedena u šok sobu, dakle na intenzivnu njegu. Sad kako taj dio izgleda, znači nakon operacije, tako je to
pretpostavljam svugdje, nakon što ste prošli operaciju, odvedu vas na intenzivnu njegu gdje se provode otprilike 24 sata. Tu ste na pokretnom krevetu i tu se konstantno ste zakačeni za tlakomjer i EKG. I dalje imate kateter i sestre koje tu rade vas pregledavaju svako malo, mjere se temperatura i u principu tu provodite 24 sata nakon poroda. Tu vam ne dovode bebicu, bebicu možete vidjeti nakon što ste vraćeni na odjel. Vaša bebica vam je onda tamo dovedena u vašu sobu, a u mom slučaju ja sam odvedena na odjel babinjača, a moja bebica je odvedena na neonatologiju. Znači, to je možda bilo par sati nakon poroda. Došli su me obavijestiti, dakle doktorica sa neonatologije, došla me obavijestiti da je moja bebica primljena na odjel neonatologije zato što je pokazivala nekakve znakove nezrelosti. Radi toga su je stavili u inkubator. Znači, tu prolazi 24 sata, jako sporo, na tom odjelu možete tražiti sestre da vam donesu vaš mobitel. Apsolutno drugo vam ništa i ne treba. Ta 24 sata prolaze jako sporo, ali nakon toga sutradan popodne sam odvedena na odjel babinjača i bila sam smještena u sobu sa još jednom cimericom, dakle ženom koja je rodila na carski rez isti dan kao i ja. I igrom slučaja i njezina bebica je isto bila smještena na neonatologiji, tako da bar nisam morala gledati svoju cimericu kako se brine za svoju bebicu dok je moja bebica na neonatologiji. To bi baš bilo malo tužno. Tako da smo ja i ona obje bilo u toj sobi 8 dana zajedno bez naših bebica i bebice smo posjećivali svaka 3 sata na odjelu neonatologije. Znači, što sam htjela reći, ovo nije bilo standardno. Ako je s bebicom nakon poroda, nakon carskog reza sve u redu, ona odmah taj prvi dan, nakon što ste dovedeni na odjel, automatski odmah i bebica dolazi kod vas u onom malom krevetiću, stave je kraj vašeg kreveta i vi ste oporavljate od carskog reza i u isto vrijeme brinete za bebu, što definitivno nije lako. Tako je bilo u moja prethodna 2 poroda s carskim rezom. Ovaj put ona nije bila kraj mene i to je meni bilo jako čudno. S druge strane, naravno da je bilo dobro da na neonatologiji da joj pomognu da se oporavi što prije, ali u svemu tome bilo je pozitivno i za mene. I to je što sam mogla tih prvih nekoliko dana se u potpunosti fokusirati i na svoj oporavak i posebno na svoj grudi, jer onaj 4. dan kad meni nadođe mlijeko, ajme meni, strava i užas, to je nabrekle grudi, bolovi, to treba masirat, izdajat, masirat i mislim da ću zaseban video napraviti samo na tu temu, dakle, početka dojenja i svih problema koji se mogu javiti na samom početku. Meni su se ti problemi sa grudima javljali nakon svakog od poroda, tako i ovaj put. I jednostavno ta 2 dana kad nadođe mi mlijeko, to je veliki posao da se dovede u red, ali i ovaj put sam uspjela i u principu zahvalna sam da je situacija bila takva da je Ana u biti bila u redu, a da je bila dobro zbrinuta na neonatologiji i da sam ja imala to vrijeme da se fokusiram i pobrinem za sebe i za svoje grudi. Ana je sada super, Ana sada ima u ovom trenutku 3 mjeseca i doji, odnosno od dana kada je bila izvađena iz inkubatora u normalan krevetić, tada smo krenuli sa dojenjem i od tada nismo prestali. Što se tiče te situacije kada ste na odjelu babinjača, a vaša bebica je na neonatologiji, to funkcionira tako da svaka 3 sata, dakle u razdoblju kada se bebe hrane, vi kao majka možete ići posjetiti svoju bebu. Ako je beba u inkubatoru, meni su dopustili da je hranim na bočicu. Ako vi imate mlijeka, onda u svojoj sobi dakle, to izdojite i to mlijeko donesete i time hranite svoju bebu na bočicu. A ako nemate, ako još niste dobili svoje mlijeko, onda je hranite sa adaptiranim mlijekom. Ana je dakle prvih 5 dana bila hranjena
odnosno prva 3 ili 4 dana bila hranjena adaptiranim mlijekom, tada je meni nadošlo mlijeko i krenula sam sa izdajanjem, onda smo joj davali moje mlijeko na bočicu, a kada je izvađena iz inkubatora i stavljeno obični krevet, tada smo krenuli sa dojenjem. Prvih nekoliko dana dojenja nije sve savršeno funkcioniralo, ona bi malo dojila, pa bi joj malo oni dali još adaptiranog mlijeka i još se to nije sve u potpunosti uspostavilo, ali otprilike smo tako funkcionirali i na tu temu ću snimiti zaseban video. Znam da mnoge vas i detalje oko toga interesiraju. Ali da, svako 3 sata u vrijeme hranjenja bebice možete posjetiti svoju bebicu, nahraniti je ili gledat kako je oni hrane i možete, ali ne možete preko noći. Znači mislim da je zadnji posjet u 9 navečer, a u ponoć 3 i 6 ujutro, dakle nisu dozvoljeni ti dolasci i onda ponovo možete u 9 ujutro doći kod vaše bebice, dakle u 9, 12, 3 i 6. Ide se kod bebice. Prošla je operacija, prošla je šok soba i oporavak, došla sam na odjel i sada kreće taj period babinjača, odnosno oporavka nakon carskog reza. Ja bih rekla da to je jedna zasebna priča. Ja bih vam voljela reći svoje iskustvo oporavka nakon carskog reza i to ću vam snimiti u zasebnom videu. Dakle, bit će 2 još zasebna videa, bit će zaseban video o oporavku i napredovanju bebe Ane u prva 3 mjeseca nakon poroda, nakon njezinog rođenja i bit će drugi video u kojem ću pričat o svom postpartum oporavku, dakle oporavku nakon poroda i to posebno nakon poroda carskim rezom. I poslije napravit ću i video o dojenju, svim problemima oko dojenja koje sam ja iskusila. Dakle, sve što pričam iz vlastitog iskustva. Nisam stručnjak, nisam doktor, nisam neko stručan, ali imala sam 4 poroda, 4 bebice i sve što pričam iz svog iskustva, tako da uzmite to u obzir. Okay? Svaki porod je drugačiji. Ne samo da je svaki porod, prirodni vaginalni porod drugačiji, nego je svaki carski rez i oporavak nakon carskog reza drugačiji. Postoji puno stvari koje utječu i na kako će carski rez biti obavljen, a i kako će vaš oporavak nakon njega teći, tako da uzmite u obzir da sve ovo što vam pričam i što sam vam ispričala da je moje iskustvo. Ako vas zanima još išta, imate tu dalje mojih videa za gledati iz prethodna 3 poroda, čitava trudnoća o kojoj sam pričala. Ako vam se moj sadržaj sviđa, pretplatite se na kanal i vidit ćemo se u mom sljedećem videu.